Povratak specijalističkim pregledima. Pitajte u nastavku kardiologa, a naš gost je kardiolog dr. Mihajlo Vukmirović. Dobro jutro i dobro nam došli, doktore. Dobro jutro i hvala na pozivu. Pa evo, je li pauza koja je napravila neke probleme srčanim bolesnicima? Je li sad kad je krenulo sve, da kažem, više posla, jesmo li imali tokom prethodnog perioda nekih većih problema? Pa ovako, mi smo, koji se bavimo poslom kardiologije, jednostavno morali da se uklopimo u situaciju koja je, nažalost, zadesila i Crnu Goru kao i većinu država svijeta. Uspjeli smo to na jedan koordinisani način sa nacionalnim timom koji bi uključen u borbu protiv koronavirusa zajedno sa svima nama, da sinhrono djelujemo i da kažem, uspješno ovaj most pređemo. Da. Kao što ste i sami pomenuli, od ponedeljka je počeo redovni ambulantni dio kada se epidemiološka situacija otvorila da možemo to da radimo na neki sigurniji način i bezbjedniji način. Tako da mi sada radimo u punim kapacitetima. Radi se, slobodno mogu reći, više smjena jer ambulanta rade od 8 ujutro do 10 uveče. Radi se i vikendom. Tako da pacijenti koji su redovno zakazani od ponedeljka, oni dolaze redovno na preglede. Oni pacijenti koji su bili zakazani prethodno u ovom periodu kada nije bilo sigurno raditi, da kažem, rutinske ambulante, ti pacijenti se svakodnevno pozivaju i oni se zakazuju u tim, da kažem, ambulantama koje su nadoknadne, odnosno vanrednim ambulantama koje rade, dakle, koje se održavaju i vikendima. Pošto smo mi ovdje, naravno, zbog naših gledalaca najviše, oni su već slali neka pitanja za vas, a možete i pozvati 020-404-636, vidite u dnu vaših malih ekrana, pa pozovite odmah jer nemamo mnogo vremena. Kaže gledalac, bio sam na konzilijumu za ablaciju u avgustu 2017. Javljao sam se svaki drugi mjesec, godinu i nešto, a posle još par puta vazda sam bio 100 zbilja. Sad, za ove koji nemaju protekciju, pozdrav za goste u odjeljku. Ne znam šta je konkretno pitanje bilo jer ne piše tu, ali u svakom slučaju vjerovatno se čeka za ablaciju. Pa da vam kažem, same ablacije to su metode koje nisu hitne, po nekom prioritetu se ne rade, ali ovih dana mi smo počeli sa pozivanjem, dakle, po nekim trijažama pacijente i za katetar ablacije. Ove nedelje smo kod dva pacijenta uradili katetar ablaciju. Taj pacijent koji čeka to vrijeme, predlažem da se javi već sjutra, može čak i danas. Svakog dana u pacemaker centru je neko od nas gdje ćemo vidjeti, prvo ćemo još jednom, da kažem, razmotriti te indikacije za ovu proceduru, a ukoliko stvarno bude pacijent indikovan, već u toku narednih par dana će biti pozvan za isto. Koja terapija je najbolja za ubrzan puls i koji mogu biti uzroci pritiska? To su već dva pitanja. Sami ubrzan puls može biti jedan fiziološki, da kažem, normalni odgovor na jedno stanje u samom organizmu. Obično se javlja kod mlađih osoba i za to apsolutno nije potrebno nikakvo liječenje. Svakako da je potrebno tu isključiti neke nekardiološke razloge. Pritisak je normalan, izvinjavam se, to je pisalo. Pisalo je da je pritisak normalan, ja nisam vidjela to. Dakle, ubrzan puls je jedan fiziološki odgovor, a ako je prisutan kod mladih osoba, svakako prije uključivanja terapije moramo tražiti neke, da kažem, probleme u vidu malokrvnosti koja nije tako rijetka i poremećaja štitne žlijezde. Ukoliko pak se to sve isključi, ukoliko osobe imaju neke druge kardiovaskularne bolesti, onda se uglavnom daju lijekovi iz grupe beta-blokatora. Dobro. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro, ovdje Sineša. Pozdrav za doktora u studiju. Ja htio sam da... Ovdje Sineša, dobro jutro. Pozdrav za doktora u studiju. Samo da postavim pitanje, doktor, kad će početi da se radi magnetna rezonanca srca? Pošto čekam, evo, 8 mjeseca. Pa to se samo radi u kliničkom centru. Dobro, pozdrav. U kliničkom centru postoji magnetna rezonanca, dakle uređaj magnetne rezonance najsavremenije generacije, kao i za sve druge procedure. I za ovo snimanje je napravljena pauza, dakle shodno problemima koji smo se našli, tako da narednih dana očekujemo da
se krene punim tempom kao i za sve ostale procedure. Pitaju vas kad radite, kojim danima na poliklinici? Pa ja sam ranije radio sridom, međutim to je sada drugačije se, da kažem, organizuje rad u Centru za kardiologiju, shodno i drugim centrima. Uglavnom, shodno problemima koje imamo na klinici, pravi se trijaž, odnosno radne aktivnosti se na taj način podjeljuju u našoj klinici za bolesti srca. Evo još jedno pitanje. Kaže, bili smo na konzilijumu za ugradnju lup rekorder, ili se tako kaže? Kada očekujemo poziv, znate li vi doktore? Sami lup rekorder je to jedan savremeni uređaj koji je veličina jedne trećine uloška za hemijsku, inače aparat koji može da snima srčani rad čak i do 3 godine. Uglavnom se ugrađuje kod pacijenata koji imaju krizu svijesti, ponavljanu krizu svijesti nepoznatog uzroka ili koji imaju ponavljanje moždane udare kada sumnjamo da se u osnovi toga krije jedna srčana aritmija. Liste čekanja za ugradnju ovog aparata su minimalne, mislim da 1 ili 2 pacijenta čekaju. Kao što sam pomenuo, već narednih dana će pacijent biti pozvan za tu proceduru. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro. Dobro jutro. Radona Jelić iz Bara. Recite. Pitanje za doktora. Imam uput za kardiologe, za kardiološku konzilijum kardiologa. Dobro, šta vas zanima? Ja sam ležao u bolnici u Baru od srca. Moj pritisak je, pa recimo u granici normale, ali puls mi je po 125, po 130, po 135. Kako mogu doći na konzilijum kardiologa? Dobro, hvala na uključenju. U ovom periodu koji je iza nas, saradnja sa regionalnim bolnicama je bila, da kažem, kontinuirana, tako da svi pacijenti za koje su kolege smatrale da treba da se prevedu zbog određenih dijagnostičkih ili terapijskih rješenja u kliničkom centru su bile, da kažem, kontinuirane i svakodnevne. Oni pacijenti koji, da kažem, nisu u redu urgentnosti, već od danas se konzilijumi redovno održavaju, tako da opšti konzilijum kardiološki se održava srijedom, konzilijum za poremećaj ritma petkom, tako da u standardno vrijeme do 10 sati se prodaju dokumenta i istog dana se završavaju papiri. Epidemiološka situacija kod nas je trenutno dobra, ali moramo svakako da vodimo računa. Šta vi, doktore, kažete onima koji imaju srčane probleme? Trenutno ide i ljeto, generalno srčani problemi uvijek moraju biti oprezni i moraju da vode računa. Koji je vaš savjet njima? Pa ovako, naravno, slušamo mjere kolega iz epidemioloških službi. Ishodno tome treba da se ponašamo vezano za naše savjete kardioloških pacijenata. Dakle, ono što je bitno to je da se lijek uzimaju redovno. S obzirom da dolazi, osobito za, kažem, hronične srčane pacijente, s obzirom da dolazi toplije vrijeme, želim da se osvrnem na najveću grupu pacijenata, to su pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak. Svakako da će u narednom periodu trebati prilagođavati dozu lijekova za snižavanje krvnog pritiska. Dakle, nije savjet da se ti lijekovi samoinicijativno prekidaju, već da se sama doza redukuje u zavisnosti od toga kolike su vrijednosti pritiska. Inače, i tu da se osvrnem, poželjne vrijednosti krvnog pritiska su otprilike, evo da pojednostavim, ali to je da gornji krvni pritisak bude između 120 i 140 mm živnog stuba i to je neka, da kažem, ciljna vrijednost kojom treba dozu prilagođavati u narodnom periodu. Evo još jedno uključenje, mnogo gledalaca zove. Dobro jutro. Dobro jutro, Babović. Branislav ovdje. Htio bih da pitam, postoji li lijek za povišen krvni pritisak? Recimo, ja sam u životu masnog živora jeo konzerve, što znam, kad bi na građevini radio i tako, pa me to zanima. Vjerovatno je uzrok začepljenja toga, vjerovatno je uzrok toga. Začepljenja? Vjerovatno je uzrok nekog začepljenja, možda nije, nisam ljekar da znam, ali ne znam koji je uzrok. O tome se radi, pa me zanima, ima li to recimo lijek neki da se može to, da se pritisak, na primjer, skine i da se normalizuje i tako. Hvala vam.
Evo, ja bih dobro odgovorio ako sam razumio na pravi način. Uglavnom, u medicini se ne zna pravi razlog uzroka krvnog pritiska. Razlozi koji mogu da dođu do toga su obično oboljenja nekih žlijezda organizma i otklanjanjem tih poremećaja žlijezda se reguliše krvni pritisak. Međutim, kod većine populacije, da kažem, ne znamo razlog pravog krvnog pritiska i tu se daju lijekovi koji su već široko na tržištu, već dugi niz godina, s kojima se uglavnom može efikasno riješiti ovaj problem. Dobro. Pitaju, uglavnom ostala pitanja vežu se za redovne preglede. To će iz kliničkog centra, oni već pozivaju, to znamo. Da, već sam odgovorio na to pitanje. Pacijenti koji su bili zakazani u prethodnom periodu će biti pozivani, oni se već pozivaju i bit će u narednom vremenskom periodu, u vrlo kratkom roku će biti završeni pregledi. Znate šta sam vas još htjela pitati, doktore, tokom svega ovog dok smo imali pacijente sa COVID-19 u kliničkom centru i u ostalim bolnicama i definitivno i neki svjetski izvještaji pokazuju da je značajan dio bolesnika sa COVID-om imao primarno kardiovaskularno oboljenje. Koliko je njima to otežavalo sve to vrijeme provedeno tamo, odnosno koliki je to uticaj? Možete li vi to da kažete? Ne znam da li sam dobro to postavila, ali razumijet ćete naravno. Pokušat ću da odgovorim. Dakle, sami COVID-19 je jedna novost za medicinu. Dakle, mi smo se pripremali za problem u odnosu na neke druge zemlje kod koje se ranije javi i učili smo u toku, da kažem, u toku problema. Ono što želim da kažem jeste da za hronične srčane bolesnike svaka infekcija, svaka promjena jednog hroničnog ravnotežnog stanja može djelovati negativno, što su i iskustva zemalja pokazale, tako da svi oni pacijenti koji su osim hroničnih kardiovaskularne bolesti imali neke druge hronične probleme su bili u većem riziku, imali su teži komplikovaniji tok i, nažalost, veću stopu smrtnog ishoda. I smrtni ishodi koje smo mi imali su... Određen broj pacijenata je imao i hronične kardiovaskularne probleme. Hvala vam i evo, nadam se da ste poslali apel svima onima koji imaju kardiovaskularne probleme, kako trebaju da se paze i da moraju da budu oprezni. Opreza kod problema sa srcem nikada nije dosta. Jako je bitno, ponavljam još jednom, da lijekovi koji su ordinirani od strane ljekara se uzimaju redovno i da se ta neka, da kažem, veza sa ljekarima nastavi dalje na način koji je bila i prije ovih događaja koji su nas zadesili. Hvala vam, doktore, mnogo. Hvala i vama na pozivu.